Je considère la francophonie comme une organisation très d'union. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo niwe watorewe kuba umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Mu nteko rusange yahuzaga abakuru b'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa mu mujyi wa Erevan mu gihugu cya Armenia, byasabye igihe kitageze ku isaha imwe kugira ngo hemezwe itorwa rya Mushikiwabo. Itorwa rya Louise Mushikiwabo ntiryatunguranye cyane kuko ibihugu byose bya Afurika n'igihugu cy'Ubufaransa kimwe na Canada byari bishyigikiye bidasubirwaho Louise Mushikiwabo. Mu kiganiro cyari kigenewe abanyamakuru nyuma y'uko atorwa, Louise Mushikiwabo yavuze ko ateganya gusura ibihugu byose bigize umuryango bakazarebera hamwe ibikenewe byateza imbere uyu muryango, akaba ari byo azaheraho mu nshingano ze. Ma mission, mon plan, mon ambition, c'est de placer l'organisation. Ivyo njejwe uko ntegekanya kubikora nico nshaka gushikako nuko umuryango ukoresha igifaransa wogera mu kibanza kiwubereye. Nukuvuga ko nifuza kushikana ku rugero werekana ubudasa. Niko ibikorwa byakozwe ni byinshi mu myaka iheze biciye mu bambanjirije. Yamara turashobora kurenzako. Mais on peut faire beaucoup plus. Numuco ko ururimi rw'igifaransa rwonyine ari rwo rurimi rukoreshwa mu nteko rusange y'uwo muryango. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame umenyerewe akoresha ururimi rw'icyongereza niwe washyikirije inteko y'abakuru b'ibihugu kandidatire ya Louise Mushikiwabo. Ibyo abikora avuga ururimi rw'igifaransa. Naho perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko kuba ibihugu byo ku mugabane wa Afurika byarishyize hamwe bigatangaho Louise Mushikiwabo umukandida, kandi bigaragara ko yujuje byose byatuma aba umuyobozi mwiza w'uyu muryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, nta gushidikanya yagize ashyigikira Mushikiwabo nk'umukandida, cyane cyane ko yagize n'uruhare rugaragara mu kugarura u Rwanda mu murongo w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Il se trouve que le Rwanda, qui préside cette année l'Union africaine, a présenté la candidature de sa ministre des Affaires étrangères. Iyo ubona igihugu nk'u Rwanda cyari cyarateye umugongo ururimi rw'igifaransa kigaruka kigashira inshingano zacyo mu bikorwa, kandi bigizwemo uruhare n'uyu minisitiri nawe uvuga ururimi rw'igifaransa, kandi na kimwe cya kabiri cy'abaturage bakoresha ururimi rw'igifaransa, icyo nicyo cyerekezo cyiza cy'ururimi rwacu kimwe n'indangagaciro zarwo. Kuba ibyo byose bigiye gushyirwa mu bikorwa n'umugore waharaniye uburinganire hagati y'abagabo n'abagore mu gihugu cye kandi akabibamo intangarugero, hari byinshi tuzamwigiraho mu muryango wacu. Uyu muryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa washinzwe mu mwaka w'1970 ugizwe n'ibihugu 84, muri byo 58 nibyo bifite uburenganzira bwo gutora, ibindi 26 birimo nk'indorerezi. Uko ari 84, ibyo bihugu bituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 275 bavuga ururimi rw'igifaransa. Mushikiwabo atorewe manda y'imyaka 4, abaye umunyamabanga mukuru wa 4 uyoboye uyu muryango nyuma y'umunyamisiri Boutros Ghali wayoboye kuva mu mwaka w'1997 kugera mu 2002, umunyasenegal Abdou Diouf wayoboye kuva mu 2000 kugera mu 2014, n'umunyakanada Michael Jean wayoboye mu mwaka w'2014 kugera mu mwaka w'2018 ari nawe Louise Mushikiwabo asimbuye kuri iyi manda. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des opportunités énormes de faire le lien entre les jeunes, surtout ceux qui sont organisés, et des employeurs et d'autres jeunes, et avec des incubateurs.